आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय आमर कौन देइछि ना खाद्य पदार्थर परिष्करण। यार अभ्यास आम पढ़ा आज करवा। एक नंबर कौन दिखाई ना किपरि पृथक बा परिष्कार आम करवा। करे कौन दिखाई ना हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले आमे एहाकू किपरि अलगा करवा। उत्तर आम कौन लिखिबा सुजीर आकार हरड़ डालीर आकार ठारू क्षुद्र होइथिबारु माने छोट होइथिबारु एहाकू चलेइबा प्रणाली रे सुजी को हरड़ डालीरु पृथक करिहेबो। डबल आई रे लिखिबा कौन मिश्रित माने मिसी जाइथिबा सुजी और डाली को एक चालुणी रे रखी चलेइले चालुणीर रंध्र देई सुजी बाहरी जीव और डाली चालुणी रे रही जीव। खरे कौन देला ना चाउल रे कुंडा थिले आमे को केमिति अलगा करिबा। उत्तर लिखिबा कुंडा मिश्रित चाउल को कुल्ला रे बाछुड़ी देले सेथिरु कुंडा अलगा होई जीव। डबल आई रे लिखिबा कौन पुनश्च कुंडा मिश्रित चाउल को कुल्ला रे धरी उपरु तळकू धीरे धीरे ढालिले पवन द्वारा हालुका कुंडा चाउल ठारू अलगा होई जीव। एमिति ऊपर प्रणाली रे आमे कौन करिबा ना जदि चाउल को कुल्ला रे धरी पाछुड़ीबा ताले सेथिरु कौन हबो ना कुंडा उड़ी जीव आउ चाउल कोथरे ना कुल्ला रे रही जीव। आउ जदि आमे कौन करिबा ना चाउल को धरी उपरु धीरे धीरे ढालिबा ताले पवन द्वारा कौन हबो ना हालुका कुंडा गुड़िक उड़ी जीव आउ चाउल गुड़िक तले रही जीव। तापरे ग नंबर रे कौन दिखाई अटारे चोकड़ा थिले आमे आकू किपरि पृथक करिबा। उत्तर आमे लिखिबा अटा कणिकार आकार चोकड़र आकार ठारू क्षुद्र होइथिबारु एहाकू चलेइबा प्रणाली रे चोकड़ को अटारू पृथक कराजे। डबल आई रे लिखिबा चोकड़ मिसा अटा को एक चालुणी रे रखी चलेइले चालुणीर रंध्र देई अटा बाहरी जीव और चोकड़ चालुणी रे रही जीव। क नंबर रे कौन देइछि लिया रे धान चोपा लागिथिले आकू आमे किपरि अलगा करिबा। उत्तर लिखिबा कौन आई पॉइंट रे लियारू धान चोपा को चलेइबा प्रणाली रे पृथक कराजे। डबल आई रे लिखिबा चोपा लगा लिया को एक चालुणी रे रखी घर्षण कले माने घसिले लिया ठारू चोपा पृथक होई चालुणीर रंध्र देई बाहरी जीव। तापरे ओ नंबर रे कौन देइछि ना गोलमरीच सह पाचिला अमृतभंडा मंजी मिसिथिले आमे आकू किपरि अलगा करिबा। उत्तर रे आई पॉइंट रे लिखिबा गोटिए पात्र रे पानी नेई सेथिरे गोलमरीच और पाचिला अमृतभंडा मंजीर मिश्रण पका जाऊ माने पकेइबा। डबल आई रे अमृतभंडा मंजी हालुका होइथिबारु पानी उपरे भासी ओ गोलमरीच तले कौन हबो ना बसीजीव। धीरे धीरे उपरे पानी को अन्य पात्र को ढालिले पानी सह अमृतभंडा कौन ना मंजी सही पात्र को चलीजीव और गोलमरीच प्रथम पात्र रे रहीजीव। तापरे 2 नंबर रे कौन देइछि ना पार्थक्य लिखिबा। क पॉइंट रे कार पार्थक्य लिखिबा ना पाछुड़ीबा और उड़ेइबा। पाछुड़ीबा आ उड़ेइबार आमे पार्थक्य लिखिबा कौन कौन एथिरे पार्थक्य अछि। पाछुड़ीबार आई पॉइंट रे लिखिबा कौन ना एही प्रणाली रे मिश्रित पदार्थरू हालुका उपादान गुड़ी को कुला साहाय्य रे पृथक कराजे बा अलगा कराजे। तापरे उड़ेइबारे लिखिबा आई पॉइंट रे एही प्रणाली रे मिश्रित पदार्थरू हालुका उपादान गुड़ी को पवन साहाय्य रे पृथक कराजे। तापरे पाछुड़ीबार डबल आई पॉइंट रे लिखिबा मिश्रित पदार्थ को कुल्ला रे पाछुड़ीले हालुका उपादान उड़ी जाए और खाद्य उपादान कुल्ला रे रही जाए। तापरे उड़ेइबारे डबल आई पॉइंट रे लिखिबा मिश्रित पदार्थ को कुल्ला रे रखी पवन रे उड़ाइले हालुका उपादान उड़ी जाए
ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଲମ୍ବ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ଓ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଧାନ ବାଡ଼େଇବାର ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିବା ଧାନକୁ ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା କାହାର ନା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପେଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଧାନ ବାଡ଼େଇବାର ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଏହା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବାର ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏହା ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ପରିଶ୍ରବଣ। ଅବକ୍ଷେପଣର ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଇବା ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରି ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତଳେ ବସିଯାଏ। ପରିଶ୍ରବଣରେ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ଭାସମାନ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଛାଣି ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଅବକ୍ଷେପଣର ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା କୁଣ୍ଡାରେ ବାଲି ମିଶିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୁଣ୍ଡାରୁ ବାଲି ପୃଥକ କରାଯାଏ। ପରିଶ୍ରବଣର ଡବଲ ଆଇରେ ଲେଖିବା ପାଣିରେ କାଠିକୁଟା କିମ୍ବା ବାଲି ମିଶିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ମିଳିଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କରେ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ନା କୁଲା। କୁଲା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କୁଲାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼େଇବା। ଖରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଚାଲୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଗ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରିଶ୍ରବଣ ମାନେ ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା। କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କୁଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡା ପବନରେ ଉଡ଼ି ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ ଓ ଚାଉଳ କୁଲାରେ ରହିଯାଏ। ଖରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲେ ସେଥିରେ ମିଶି ରହିଥିବା ହାଲୁକା କାଠ କୁଣ୍ଡା ଓ ଧୂଳି ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଉଭୟ ବେସନ ଓ ମଇଦାର ଉପାଦାନ ଆକାର ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣିରୁ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଘରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ସୋରିଷ ଓ ସେଥିରେ ମିଶିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଛଣା କାଗଜର ରନ୍ଧ୍ରର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟା ବିରି ସୋରିଷ ଓ ବୁଟ ମିଶିଯାଇଛି କିପରି ପୃଥକ କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ବିରି ଓ ବୁଟର ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ସୋରିଷର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବା ଏକ ଚାଲୁଣି ନେବା। ଡବଲ ଆଇରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଚାଲୁଣିରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖି ଚଲେଇଲେ ସୋରିଷ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାଲୁଣିର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଓ ବୁଟ ଓ ବିରି ଚାଲୁଣିରେ ରହିଯିବ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ବିରିର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ବୁଟର ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାଲୁଣି ନେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଚଲେଇଲେ ବିରି ଚାଲୁଣିର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରିଯିବ ଓ ବୁଟ ଚାଲୁଣିରେ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏ ବିଷୟ ଆମର ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।